Sumayyaa illee dubbatte Imaanii fi Said hojjisiisaadha Imaan immoo hojjettuudha jette. Mucattiin tun garuu normaalitti jaartii siif taati jettee dubbatte jechuudha. Ani halaalii malee sintuqu waan tokko hin godhu kana hin beeka. Dubartiin Said bira kalooftee jaalaltii hin qabu jedhee yaadu. Kanaan dura hin beeka waliin guddannee wanta baay'ee beeka. Dubartiin isaaf jettee du'uuf wanta baay'ee akka goote hin beeka. Said dogongora waan tokko hin qabu. Said sirrii godhaa jira. Said osoo inni barbaadee haga ammayyuu hin turuu ture. Jiruu tanarratti namni gaarii hojjetu hin jiraatu. Namni waan hin taane hojjetu hin jiraata. Namni waan bareeda yookaan immoo waan namaaf ka yaadu yoo ta'e namni sun lafa kanatti hin turu. Said osoo hin barbaadin waan inni hin barbaanne keessa seensisaa jiran. Akkamitti yoo jettan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan baay'atu daawwattootaa fi kabajamtoota kennaa ani waan dubbachuu barbaade maalinni Said yoo danda'e anaaf dhiifama naa godhu. Maaliif dhiifama gaafadhee kanaan dura wanta baay'ee na godhee jira waan hin taane natti godhee ani garuu haga ammallee ta'u wanta jiruu dubbadhaa malee wanta badaa isarratti yaadeen beeku ammas isarratti wanta badaa yookaan immoo waan hin taane yaadullee hin barbaadu garuu amma wanni inni godhaa jiru bira ga'ee jechuudha. Maal bira geette yoo jettan kanaan dura Sumayyaa hin sooqaa hin barbaada bakka isiin deemtetti hin deemaa hin sooqa arguu hin barbaada wanta baay'ee ta'e awwalas wanta baay'ee ta'e achi keessatti immoo maffallee sadaffallee jaartii barbaadee ture waan inni barbaade san haga amma hin arganne. Haga amma hin arganne. Osoo argate Said sila wanna inni yaade wanna inni barbaade osoo argate akkanan ta'u. Maaliif aarii guddaa keessa jira. Dubartiin illee waan hin taane isarratti godhaa jiran. Amma immoo waan barbaadu argatutti fedhii isaa guutuu barbaada. Kana immoo dogongora hin qabu. Fedhii isaa guutuuf. Sumayyaan illee karaa isiidha sirriidha. Waan isiin sirrii taate san isiitu beeka. Maaliif Saidii fi Sumayyaan wal beekan kanaan dura. Kanaan dura amalaan illee jiruun illee wajjin jiraatanii wanta baay'ee wajjin waan dabarsan isaan lachuu hin beekan. Isaan jidduu keessatti wanta jiru isaan tuffixuu danda'a. Isaan jidduu namni seenee wanta gaarii yookaan immoo ka sirreessee takkullee hin argine haga ammaa jechuudha. Anillee haga danda'u tiradhee amma ani garuu maal yaadee Sumayyaan yoo dandeette ilmoota isaa haa agarsiistu. Said akka qabbanaa'u yoo barbaadde Sumayyaan sirreessuu qabdi jechuudha. Isii argu yoo isii arge wanta kana hin dhaaba. Dubartillee barbaadu sooqullee hin dhaaba jechuudha. Amma piraankii jettee Imaan wanta inni hin yaannetti seensifte jechuudha. Said dhiisa anillee yoo ta'e mucattii akkan arginaan an dhiisu. Hin dhiisu jechuun bakka akka inni godhetti halaaliidhaan yookaan immoo nikaa godhadhee isii wajjin jiraachuu hin barbaada hin fedha. Bakka hin bareeddi hunduu bareedaadha waan isirratti hanqate hin jiru kanaaf dhirri fedhee isii barbaaduu hin dhiisa jedhee yaadu akka kiyyatti anillee hin fedha. Garuu qeerrummaa isaa ka argee eessatti yoo jettan أول فيديو لالي ديبنا. نجيب لبر تشارل لقيو. أنا شكري لهم بنا لا فلان. أنا مالفلق. أنا من نقرأ الفلق. بنا مشي ولا من مالفلق. شيء كذا يهم بلا. نا كنت بيا مجمرة عندي. شيء كم تعلو. كنت هذا من ما تلا نبرش هترولج. نا كنت بيا شكري لهم من ما تمشي. كنت بيا شيء نيدا سندي ليش موز بكم سن شاء الله. من دنا. نعم. بقى ودي هلا. والله. أنا مودي شال. أنا راسي ورد جيشالو كان عندي لينجرات أنا بيجي زالي بونت أي مسلم والله بونت استيك ودر كين سامينيا سامي منو قا
እኔ ማለት አሁን በስምሽ ሌላ ነገር ውስጥ እንገባለን በይ እንዴት እንደወደድኩሽ ልንገርሽ መሳሙ ችግር የለውም ቀላል ነው ግን እኔ አንቺ የምፈልገው እንደዚህ ለመሳም ለሌላ ነገር ብቻ አይደለም ገባሽ አይደለ ባህላል ነው ፈልግሽ አቆና ነገርሽ ታገባኛለህ ሰርግም እናረጋለን ከዛ በቃ ዩቲዩብ ላይም እንደዛ ተጋብተን ምናምን ብለን እናወራለን አዎ ሰርጉ ይለቀቃል ከዛ በኋላ በቃ ያው ልክ እንደ መጀመሪያ ሚስቶች እንዳረካቸው እኔም ታረገኛለህ ምንድነው ያረኳቸው እሷ ከመጣች እኔን ትፈታኛለህ እኔ ደግሞ ባላላገኝም ማለት ነው ባላላገኝም አዎ አንቺ እኔ መሰለሽ ቆንጆ አይደለም አንድ 10 ብታገኝ 11ኛ ታገቢያለሽ ታገኛለሽ እንዴ 10 ባል ቢኖርሽ 11ኛ አግብቲ አታጭ አይደለም ሰው የሚያውቀው ማን ነው እኔ አንቺን ፈትቼሽ ሊቶሽ አንድ ቀን አታድሪ ወላይ ታገቢያለሽ ባልታጪ ኧረ መንገድ ይዘጋል ደግሞ ይኸውልሽ እሺ እኔ ልንገርሽ ሚስጥሩ ምን እንደምታረጊ እኔ አስተካክልሻለሁ ዩቲዩብ ላይ አንቺ ፍራሻውን ያው ሚስቴ ስትሆኚ ዩቲዩብ አብረን እንሰራለን ዩቲዩብ ላይ ምናምን ሰው ያቀሻል የኔ ሚስት እንደሆነሽ የተደገሰው ሰርግ ምናምን ይለቃል ብለሽ አስበሽ ነው አይደል በጣም ቀላል ተመልካቹ እንደሆነ ወደ ቀኝ እስቲ ወደ ቀኝ የሚሄድ ነው ግራ እስቲ ግራ የሚሄድ ነው ተመልካቾቻችን ማለት ነው የሚመለከተን ህዝብ የዋህ ህዝብ ገባሽ አይደል ሁሉ ነገር ያምናሉ ገባሽ ምን መሰለሽ ምን እናደርገው እንጋባለን የእውነት ሚስቴ ነሽ ብለን ቪዲዮ ምናምን አብረን እንሰራለን እንቀጥላለን ማለት ነው ሱመያ መጣች ማለት እኔ አልፈታሽም ይፈታኛል ብለሽ ፈርተሽ የሆነ ነገር የሰው ልጅ ያው መፈታቱ አይቀርም ተጠራጥረሽ ድንገት ብንለያይና ብንፋታ ማለት ነው ያንቺ ዩቲዩብ አለሽ አይደል ሰውም ደግሞ እውቅናም ታገኛለሽ ሰው ያቀሻል ያምንሻል ተወጭና እኔና ሰይድ አልተጋባንም የውሸት ነበር አብረን ስንሆን ነበር ፕራንክ ነው ትያለሽ ወላሂ የውሸት ነበር አብረን የምንኖረው ፕራንክ ነው ሰርጉም ደግሞ ያያችሁት የሰው ሰርግ ላይ ሱፍና ቬሎ ለብሰን ለቪዲዮ ብለን ገባን ነው ወጣር ወይም ደግሞ የእህቱ ነው ትያለሽ ወይም ደግሞ ያክስቱ ልጅ ምናምን ስታገባ ነው ትያለሽ የሆነ ሰርግ ላይ ልብስ ለባብሰን ገባንና ደግሰን ሰርግ ያደርግን አስመሰልን እንጂ እኔና እሱ አልተጋባንም ትያለሽ ስለዚህ እኔ ምንም አይነት ወንድ የለኝም አላገባውም ትያለሽ ትዳር ይመጣልሻል እኔም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እጥጪ ምንም አላወራም ዝም ነው ማለት መልስ አልመልስልሽም ውሸቷን ነው ምናምን ነገር አይደለም ጸጥላለሁ ሰው በጣም ያምናል እንደዛ ነበር እንዴ ይላል አልተጋቡም ለካ ውሸታቸው ነው ብለው ራሳቸው በቲክቶክ ያሰራጩታል ይናፈሳል ወሬው እንዳልተጋባን ሰው ያውቃል የሚወድ ኢማን ሰይድ አከነ ነረቲ ፕራንኪ ደለጌ ጅቴ ወንተ ከነ ያዱን ቀብቱ ሲላ ኢሲን ዋንንታኔ ያዴ ሰይድ አከ ዋንንታኔቲ ሴኑ ጎቴ ሞርሚ ቀበቴ ጀቹዳ አማ ሰይዲዳፍ ከራ በንቴ መሌ ከራ ስሬሲቴፍ መሌ ወንተ ጋሪ ነው ጀኔ ያደ ከናዩ ሂንቀባ ጀዴ ያዱ ማሊፍ ሰይድ ነመ ሸኩዳ ይሸካ ሸኪ ጉዳ ቀባ ማሊፍ ወንተ ባየ ይሰረት ሚዳ ባየ ዋን ይረት ገየት ከኪየት ጀቹዳ ዋን ኢኒ ያሰው ከሰት ዋቱ ጅራ ዋን ኢኒ ሸኬ ኦሶ ይንጅራቲ ሰይድ አከነት እንድበቱ ዱጉማን ዱገቲ ሰይድ ዋን ኢኒ ያዴ ዋን ጅሩፍ መሌ አከነ ያዱ ትሪ አከነ ያዱ ትሪ ያዱሌ ገሩ አመ በልበለ በንቴፍ ኦሶ ዋን ፌዴ ጎዴ ኢንዱ አጀት ይዝን ዶጎንጎራ ማልቀ በሰይድ አመ ሰይድ ዋን ተኮ ዶጎንጎራ ኬሰን ጅሩ ሂንዶ ጎንጎሬ ዶጎንጎራ ቀብዱ ኤኑ ኢማን ኦሶ አከነ ወዱ ባቴ ሲራ ሰይድ አከነ ነጎዴ ጀቴ አከነት ያዱ ይስረቲ ሰይድ ማሊፍ አከነ ጎዴ ጀቴ ኦሶ ዱበቴ ሲላ በሬደ ጎቴ አመ ሰይድ ዋን ኢኒ ያዴ ሂንጉኔፍ ሰይዲፍ ሱመያ ወንተ ጋሪ ረት እንጅራኒ አሪ ኢሳንሞ ወንተ ኢኒ ያዱ ወንተ ኢኒ በርባዱ እንጅራ ከናፍ ጉቴፍ ወንተ ያደ ኢሳፍ ጉቴ ጀቹዳ ኢማን ጉቴ ወሶ ያዲን ኢሳፍ ጉቴ ማሊፍ ሰይድ ኢረጫለሙ አመ ሙጨቲንቱን ዮ ኢሲ ሰይድ ወጅ ዱበቱ አረ ሰይድ ቢረ ዱበርቲን ከሎፍናን ጃላላን ዱቲ አኔ ወንቲ ኢኒ ጀባ ጎዴ አኒ ሐላሊ መሌ ሲንቱቁ ዋን ቶኮ ሂንጎዱ ከነም ቤጋ ዱበርቲ ሰይድ ቢረ ከሎፍቴ ጃላልቲ ሂንቀቡ ጀዴ ያዱ ከናን ዱረ ሂን ቤጋ ወሊን ጉደኔ ወንተ ባየ ቤጋ ዱበርቲን ኢሳፍ ጀቴ ዱኡፍ ወንተ ባየ ከጎቴ ሂን ቤጋ ወንተ ኢሲን ያዴ ዱፍ አጃኢበታ ኮልፊሲሌ waan garaa isii keessa jiru amma yaanni mucattiin tun kata'u immoo dubartoonni hin beekan
Sa'idiif Imaan addaan ban malee silaa viidiyoo si waraabaa jira. Amma dhara yaaddee akkana goote malee osoo dhara yaaduu baatte Sa'id akkana kunoo viidiyoo na waraabi jettee si waraabee jira. Maal haa goonu? Viidiyoo kana haa balleessinu moo akkam goona jettee silaa hin gaafattii turte. Viidiyoo kana akka yaada isitti guute jechuudha. Viidiyoo gallakkiste jennaan akkamitti akkana na goote jedhee Sa'id immoo wanta uumamu yaaduu hin dhibu. Waan inni fidu ani hin beeka Sa'id. Garuu dogongora waan tokko hin qabu. Ani dogongora qabda jedhee sillee waan tokko jedhuun barbaadu waan tokkollee hin dogongorre waan garaa kee keessa jiru san gootee jirta. Yoo sitti tolte anillee waan tokko sin jedhu mucattii sana wajjin jiraachuu hin dandeetta. Sumayyaa kee garuu ilmoo kee akka siif agarsiistu dhaamsa kiyyallee kan hin dhaamsa. Yoo akkas ta'e Sumayyaan illee dubbattee jirti. Mucattiin tun bareedduudha. Amalli ishiillee gaariidha jettee wanta isiin hojjette hundaa laaltee deebistee jirti. Sumayyaan illee dubbatte. Imaanii fi Sa'id hojjisiisaadha. Imaan immoo hojjettuudha jette. Mucattiin tun garuu normaalitti jaartii siif taati jettee dubbatte. Kanaaf Imaan kana yaadurraa maaliif Sa'id akkana godhaa jettee osoo mucattii wajjin waliin dubbatanii sirreessitee silaa bareedaadha. Amma waan hin taane hojjette. Sa'id illee sitti haa toltu jedhee kana isiniif himuu barbaade nagaanaaf ta'a.